Thabo Bester o divonadza khothe na musi nga murahu ha musi ho no fela ḓuvha ḽithihi u bva tshe Bester na mufunwa wawe dokotela Nandipha Magudumana vha vhuiswa ubva Tanzania. Vha vhutshutshisi ha muvhuso vho phirisela phanda tsengo ya mulandu uyu nga ṅwedzi vha tshi ḓovha vha tshi khou bvela phanda na u kuvhangana vhuṱanzi. The state wishes to apply that the matter against him not to be postponed until the 17th, but rather be postponed for a period of a month for purpose of police investigations. Zvivonala mulandu uyu usatova dzhia wolala. Ramilayo wa Bester vho tou rwisa ṱhoho na fhasi malugana fhiriselwa phanḓa ha mulandu uyo nga tshifhinga tshilapfu vha tshiri vha khou vhiledzwa nga tsireledzo yawe. Vho dovha hafhu vha bjori vha ṋetshedzwa bammbiri dza shumiswa u muvhuisa murahu fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. The very same institution that the alleged escape occurred. That on its own is the reason for concern of the accused safety. Fedzi vha vhutshutshisi ha muvhuso vha ri vha khou akhamadzwa nga uri fhungo iḽi ḽi khou sala ḽi tshirerwa ngalo zwino. I'm rather surprised by these submissions on the basis that, and I want to place it on record, that before his appearance today and before the alleged escape, which forms part of the charges before him, before court today, he has been in the very same institution, correctional service, for a period of about 8 years or so. Magistrata vhe vha tshi khou tshimbidza mulandu uyu vha ri mbilaelo dzine dza khou ṱahiswa dzina mbuno khadzo.